faita po ni ka fatasi na lo ni mano manaya le tula mai pena lo loto sa ta fuai mai fa panu lo tua vi ya te ya le tua Sicilia le fanya ko se takata e fanya na se Sicilia o ya mai papa eu fa pa Sicilia se o ta tu hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name praise will never end. You're the only God who's worthy of anything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's who you are. You are God alone from before times began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend
Yesu whawhetai, Yesu whawhetai, o Yesu lo matai, o Yesu lo matai, o Yesu lo matai, Yesu whawhetai, o Yesu lo matai, o Yesu lo matai, o Yesu lo matai, Yesu whawhetai. You are our friend, Father. But you are also mighty in power, Lord Jesus. Hallelujah. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Hallelujah. Hallelujah. We are afraid of God. Toi whatalo whātūri sua whaman malo le tātou ainga le nei tai au. Malo le whaamalosi mai. Thank you, Jesus. O le viinga le tua le tamā, le alo, ma le anganga sa. O maia, ia tātou alalanga fia ia Iova. Ia tātou alalanga I le papa o lo tātou o lo tanga. Let's pray. Father, thank you. Whaavitai tere lo mātou tama, o mātou toi o mai. Whaavitai lau tau singa e lo mātou ainga nei. O lau whanau lo mātou li I lo mātou tua. O mātou toi unu whale e lo malu. O mātou whainga whai pēa e masani. E ao na whai. E te tau o na whai e mātou tau mai. Se tau lo lelei. Se o mātou I whuatu ma mātou o mātou loto o wanganga. E tū mo le whawhitai I a te oelo mātou li. Mātou whawhitai le vai a son tū atu I o luma. Le nei o mātou o whai poto. Se I whai o mātou whaiwa o le whawhitai o le whamanu. Ma vi I oelo mātou li I lo mātou o tua. Whawhitai mo le nei taimi tāu au e au mai. Taimi mātou te o atu ai o luma. Ia mātou whawhitai oi. It is a sacred time that we come, precious to you, Lord. We can give you glory and all the honor. Ngā pai ai o la mātou saune tapu ai ma vivi. E leba whai on mātou whaia.
E au no malo fesoso ni mai ai mātou taito tasi. Mātou walau, lau fesoso ni e te awai mai mātou male mātou sau ninga nei. Ia te lei pēr se vi inga lo mātou ali. Amene, ma amene. Mai le whamanatu le whai salamo. Ia o tau pepese atu ia Iova. Ia o tau whaafitai alona suafa. Ia o tau talai atu lana whaalatanga i le aso. Ma le aso. O loo i ona luma le vi inga ma le mata ngofie. O loo i lona malu malu. Le malosi ma le mamalu. Tātou pepese ma vivi i lo tātou li. Hallelujah. Hafio mamalu oi se o whapaleina i la muvinga o no mamalu paia ia whanene ina angelo mau le lani kerubi ma serafi manu mata itasi ia whaalo alo i le tua o mai tatu tapuai I feel my malu oi se o whapaleina i la uvina no
le whamanu ma le whaanetanga. O mātou I fo atu o loa fio oi le no fo ali. Le me sili o na pa ia lo mātou tamā. Au mātou whamanu ma tā po ia oi. E te tau maono mea I le vi inga le nei tai au lo mātou tamā. Mātou o lau whanau lo e ka le sia. So se mea le nei lalo langi fo I lo mātou tua. O mātou whaia le whaiva le tā po inga. Ma le whaamanu, ma le whaanetanga, ma whaea ia te oe lo mātou tua. A wawa le lava se tasi atua o mātou tali tonu, ma mātou a tali tonu, ma le mātou a tali tonu, wana o oe. Le atua sili ese lo mātou tama, o le atua oe, o le li oe o li lo mātou tama. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Lea tua, o tua, lea li, o li, e fo, mea uma, ia te o. Yeah.
mātou loto o mātou tu. Mātou te maua pele file mu. We found peace and be still because we know that you are God. O mātou tali tonu ma mauti noa o oio le tua. Pena mai na tana tuspa ia au oi mai mātou e lei lava se me e whaasanga tau mai na mātou tau. E lei soi fuanga ma leo langa e tumu I whaingatā. E ifo I vanu. Mātou te whea ngai aso uma le tua malu I tau o tofo tofonga. Ai oni o mātou loto o oio le tua sili ese. Ma losi sili ese. O le tua I mawhaia mea uma. E ofo ngia no mātou tama. Na o lava le tua I le taulanga na e saunia. E le mawhaia lava I se mea le tua. O na whaatea ese ina le alofa oe mātou tama. Sili ese oe. Mātou te fia pepese I le leita e au le tua. Me o mātou roto whaafetai a te ono mātou tama. E no tamai o whaafetai. E no tamai o whaafetai. Ua sili la. Whalofa mai. Ua whai au. Mata mawhai. Ta whamanu waine.
Hallelujah, Jesus. Ia maualunga pea le vi inga oe lo mātou wali i. Ia whamanuina pea lo suafa siri esi. Lo mātou atua. Lo vi inga le nei tai au. Wa pepese maalalanga atua i lau whanau. Pei una whetela i lau upu. Ia mātou alalanga. Ma le fia. E whamanuina lo suafa mamalu lo mātou atu. Via ma via oi le nei asu. O lo asu pa ia lo mātou ali i lo mātou atua. Iao na mātou. O le whamanu o le whanetanga. O le vi inga te tau ma ono mea. I lo no wha i lo mātou atua. Tele pēa se vi inga oi lo mātou tamaa. Nei, say all the Father love. And everyone say, Amen, Amen. Yeah, my lalo, my Lord, all the tattoo, taulanga, my tattoo, salo. Mātou sauni e whoa i le taulanga lau whanau lo mātou wali. O tupena e whiso soani mai alofa mai ai i o mātou a inga tai totasi. E nei o mātou se vaenga. O lo mātou sitai pei a te oe ma lo whina ngalo. O wālau ngaluenga ma le whati noi. Au mātou au nai le nei lalolangi lo mātou li'i. Pamanuia o le fua i alo a inga le nei tai au. Pamanuia o a inga uma le nei au lotu o no Yesu. Amene. Amen. Ia fifia toe whawhelo el tātou a inga le nei tai ao soa whamanu malo e sura tātou li. Ia whatalofa i le pa ia lau whainga luenga. Mau tō whaltua. Ma lolo soi fua. Sunga tu ina, whaltua. Se ona e tātou whanau. Ia ma lolo whamalo si mai. Whaftai ma vi ia le tua le unanga sa whaia i le nei tai ao. Ia ma le tele lavau mea u whaia. I tono le tātou a inga lotu, ma lole wha ma lolosi, ia ma lole o na sai, te ngai pia i tātou malu i tau, ma whainga tau le nei sāwalinga, ia e le tu uailo tātou wala a wina, le mea wala i o na whai tātou ma Kersiano, ia o le au ona ina, ma whai vi inga,
i le suafa o lo tātou o li. Nā vai aso tuana iatu, ia malo le ngā rulue mea umana whaia, ia pe ona ia i tātou mawhitanga masani le aswhareile, ia meise o lau lava oe tatalo lo whaia pēr mo le tātou a inga, ia whawhtaifu i le tuana na whaamalo longa, whawtua kalala, ia o whamanatuina, ia lona whanau, ia whawhtai le tuana na whaamalo longa, malana tau singa, ada foi leo le sunga mta afa mle tali e tu sai male kuka le lei e fanga ai ia le soifua malo lo ino le au na le tua ia a le nei tai au o te mana oe so mana tusi i le whenga fo tusi o ngā luenga lona mata upu e lima ia o se tasio whai tau e fai ma fea ia tātou talanoanga le angosa me se lava mata upu le kalisia pe tātou talanoa ai ia molo sila fia le terminale tātou angosa lo whanga solo pe lava ia le mata upu ile e kalisia the study of the church ia pol mata upu sisili o le e kalisia ia e mo mi ailo ono sai mai malo fa malo si mai pero no fai atu masalo o niso tātou ngā le pau lava le nei o le awa noa te whaalongo ia mea I lou o langa atua. I used to say this is probably the only time that you'll hear this in your lifetime. Why I say that? Because I know this world, I know where we are heading, I know what we are doing, I know Australia, I know Samoa, and I know churches that are now existent in this world. Ia, so e ile ngā luenga e lima, lona whai upu e lua sifuma le fitu se o le tolu sifuma le lua, o te fia whaitawina o inalo I aisi na mata upu e whaima whamanatu, e whaima lui tau, ia ma ta iala mo I tātou, ele nei fo vai aso, ele whai o tātou, ma kerisiano. Ngā luenga e lima, lua sifuma le fitu, tolu sifuma le lua te whaitawina wha Peretania. The English Bible will be on the screen. Acts chapter 5, 27 to 32. Ashen. Yeah. O fiong pa ia lo tātou oli. Wa lato, tai mai a te ilato, ona tua tuai lea I luma o le fono. On fasili mai lea o le whaitaulanga sili I a te ilato. Wa whapea mai. Pena mātou le matua whai atu ea I a te autou. Ia so ia le toia o ao I le nai ngoa. Whaauta fot, o outou whaatumu Yerusalema I la outou mata upu. Ma outou fia whaao mai I lunga ia I mātou le toto o le nā tangata. O na tali atu leo Peteru ma le au apostolo, ua whape atu. E tusa o na sili o lo mātou ana ana I le atua, I lo mātou ana ana I tangata. O le atua o tātou tamā, wana toe whaatu mai a Yesu, le na whasiotia e o tō, I lo o tō whaatau tau I le la au. O ia ua ave ina ai, e le atua I lona a au tau matau, o le alii I le ma le whaola, na te avatua ia Israelu le salamo, ma le whaamangaloina o angasala. O ana muli maufoi I ia mea, o I mātou. A toa ma le anganga pa ia, le ua fo ina atu e le atua, I ana ia te ia. Whamanui mai le atua, atusa ma le whaitawina o ana fionga pa ia. Tātou tstalo hio vaile li le atua, mātou vi ia ma whamanui ina oe, I le nei tūla, le nei vanga tā ua le mātou tapu inga. A mātou tala ia ma whaitaua ua fionga, mātou tau tino lavalo, mātou le ma whai. Ona malama ia ua fionga pe au noa malo fesoasoani mai. O lau I kalesia e te alofa I ai, o au fionga mo lau I kalesia o e au mai I ai, o le mātou te wala au I whaamule mole, au mai ale anga waa o le mana o le mawhai o le poto ma le ata mai, mātou te mo o mia, mātou te whaalongo ai ma langona, langona ina ma malama ina, ma le mana e te fo ina mai, mātou te usitai e tusa ai. Whamanuia mai oe, au mātou whaalongo ai au fionga I lo lava sua whai Yesu. Amene. Amene. Ia ne mai ane o ngalo e te au nei o tātou wō ma inga,
whapena ora mafuta mai pēr I le tātou social media, ia whaatalo whaatu I ia te oe, o loo a whiare ne au nang whatau waa, ia whaftai fo ia I la tō te talo mamana tua mai le nei ngā luenga, ia pei whena o whaitau atu I le whiau wha maalosi, ma whamanuia mai, a le sunga ia nanai ma le whatua ia au, ia o tātou te talo, au whai te talo masani ia whamanuia atu le tua, e tu sai, ia mai la tō umarawa o le maua suafa, o le te talo ma tau le nei ngā luenga luma o le tua, ia whaftai tele, whaamanu I atu le tua, e tusa o le whai te talo ai. Ia o le nei tai au, o te whia whasoa ma whamalosi a te oe, I se whaupunga e whapea, o leo langa tā lai, e sawa aina. O leo langa moli ma watu, e sawa aina. O lo tātou wola I nei se teimi whainga tā le tātou sāwalinga whalenganga. E tusa ai ma le mata watu ini suenga la itina whaia. E le se teimi au pito sili o na mawalunga ai ia le last pe o aso nei. Ko le mana tua po le alfasa mo tau I lea. Le se mea pito sili o na mawalunga le faso songa mea tau sexuality than today. You'll see it on Facebook, you'll see it on your phone, on the magazines, on TV. I aka o ati lungo pasi. O aka la yaso la sa ka o R18 or 19 ele me fai kaka o fa pipi kingo pasi va ai tangata malava. E o ko kongo fale me uma whatever ai we fa longo we tango fa so songa yaso malava. Me rale e leo toe whaingo fie leo la ino leo langa Cristiano. Ai mangai alo wola mauti noa ma e tal tonu ai e leo toe whaingo fie. Aua ke fie star. Aua ke fie malo. Au ke fie kama loko kele. Au ke fie kenge pa ia sea. Le anga o le mea whaingo fie lawa le pa u. I le whao so songa. Ale ti apolo langa whainga tawe me kakus pa ia. E le sau ia ke oe whapei o le luko. O le luko re sau. E le sau falling me se luko. E sau whapei o se maa moe. Ina ia se e tātou. E mami aila le pupula le leo tātou mata. Mata la tala le leo tātou talinga. Hawa o ina I tātou la fionga le tua. Ina ia whaau penga ina I tātou. Po le arko e ngā pisi me le whiri. Wa e loa le tali e tua tuai whapei. Ona iai au penga whalenganga. O ngā I tātou I le tusi. O e fesu. Lea la. O le au tala noa tuai le muli maupe ona masene. I tātou le tusi le nei o ngā luenga. O tātou matauina sa wanga ma puapua ngā tianga na ho'o I tangata o le tua. Ai o leo te tarano atu, ai o e feel bad, feel guilty for this. O lea, e lei wheko ai lava o e masikiki, masea, masipo, maspalau vale, kalu ngā vea o e makirisiano. And if that's truth about you, let me tell you why. E alanga ola le leilo Cristiano, e alanga le muimuia o engisi, e alanga le fasia o esisi, masau aina ma ingosia o e ono le nei, le ai masau mo limau o fai. E le ngata le makala o lo fonga, e le aise o la ina o le olanga whapaina. E fesili ka karonga luenga, ai se ame, e le palau vale yasioni. Ai se ame, come on time, live on time. I say ame le kat corners ai. I say ame le cheat. I say ame if I'm maongi la vanga me fai. That's even enough. Yeah, e lo kwat ko nga kaka e facility tangata. I say ha pe lai. O le kali e facility ke o se aso. O le kali e ngalue ina le ngang pai o la to loto manganga. E mole mawina e le se kangaka ka kele le ko nga kangaka. It's not kind of ordinary sort of person. Why? There must be something going on in his life. And that something going on in his life is saturated with the Word of God, with the gospel. What makes you think these people got killed because of their testimony about the gospel? Sa waina, ave se inga ola ko olu
susungu, fasioki, e o markemi ngai, o lo feoti pe alava kerisiano, ono le lato moli mau le tala le lei. O le si mafuanga fa vai vai lo tato o lanka puai, e lei matua karikongu le lei oe i le tala le lei. E leo matua mo i le gospel i lo o langa. This reading, this gospel which is the power of God unto salvation to those who believe. Fa me kara kuspaia, o le mana o le atua ia la atua tal tonu, a o le fetu ia o malaia, o le me vale ia la atua malaia, le tala le leilea, e leo matua hui ngai lo o langa. Awa ngai atu le mea tufi fasoa ia te oe, fai tau wina le mua mua Ioane romu tau pu mua mua, fai upu mua mua se ia o i le wha pea. Listen to this. 1 John, Ashen, for the English speakers. 1 John 1:1-4. Fai mai, o le mea sa iai talu le amatanga. Menola ia leo. Na mato whaalongolongo iai. Na mato vavaai atu iai o mato mata. Na mato mata ai. Na mato tango foi o mato lima. Ia le loko o le ola. Let's continue. Verse 2. Amai, na whaalia mai foi le ola. Na mato vaai atu. Mato te mori mau foi ai. Mato te tau atu ia te utou. Le ola e whavavau. O le nasa le tamā. A ua whaalia mai a te i mātou. Kalangoa ka haka o karikongu ma le mautinoa. Tanu noa tangata pe e oki lava e lea whaina e te ia sea. O tali tonu mai loa. O vaai o whaalongo o kankango o militino. Whaatasi male upo le ola o Yesu Keriso lea. Well, Jesus ele koe mga o mia longa iai ngai. We don't need him to be here in the flesh, in the body. So we can touch him and hear him and see him and sit under his teaching. We don't need that. Why? We have the complete word of God. We can have the same conviction, same belief, same understanding, just like these apostles had when Jesus was there. Ole mea tupu, ole mea mga umia lo tatu vaai mai lo atu. Whaalongo malangona lelei, ma whauwhawina, listen and understand. That will push us, that will make us unstoppable in our evangelism. But what's wrong with our evangelism today? E leo wi ngā, e leo moni lava le tala lelei o tatu o langa. Masalo ke vaai a leo kau e lo vaai. Masalo ke whaalongo a te leo langona lelei. Masalo ke makamaka a e sesela o makamaka. Pe te tango foi, aua ele koe kankango ele upo le ola. O ese au mea ngai kakango. Pete manao foi aua yeisi mea o silia kui ailo manao. O le mea nga lea whainga la apostolo pe fasi o tia ese a ua matua tali tonu. Ua matua malama matalia le tala le lei o le ola. Vai le moli mau o le tato tusi sa feita wina. Ma o le mea, o le onga mua lava te fia i loa. O te fia manao te i loa le nei tai au. O le mea le nei, e le aise pule, pe le aise marusi anga, e mawhai ona tau fia tangata o le tua, ma le tala ina o le tala le lei. Le aise malo, le aise pule whaniukilia, le aise marusi anga, le aise poto. Na te mawhai ona vaoia le tala ina. O le tala lelei, no authority can stop God's man from spreading the gospel. Le ai se e ka fio o lo ka ko ola foi le atunu sa o loto e ke tala no ai so stasi au mai le tu i lo langa i le tala lelei. Listen to this, verse 27. For mai walato tai mai a te ilato o na tua tuai lea i luma o le fono. O na fesili mai leo le whaitaulanga sili a te ilatu. O le fongo le e ta ua i, o le whaalapu putonga o tangata whaiaonga mapule o le malo Israel. E tai ai ka maaloa leo ta ua o le osi taulanga sili. E le se isi fono piko sili o ngā whewhewe ma matata o i tangata i le kemilea ngai lo le fontanga lea Sanhedrins. Sanhedrins o le whaalapu putonga e leo Pharisee mai lato uma leo sa tukaio. Ai pule ai ia le osi taulanga sili. O le osi taulanga sili foi lea, ua whaia le fasili lea i tangata o le tua. Au ene ngalo o le mele fia whamarmalama o le lea o se pule anga.
Le ai o se malusianga e mwhena tau fia ma vauia le o langa tā lai o le ekalesia. Au tala no atu whea kso ngā kala e ke mana tunatu Yesu e ma ue o le ale mea le ka fia lo uola tā lai. A se ame ala inga o le tā lai atu, se ame ala inga o le whasoa i le tala le leia keriso. O le mea la e whima ngā e te vaai i le tūta ngata o le tala lea o le totoa mo li mau o le tala le lei. Masana o le si mea ngā e le ngata inga e le ilo le tala le lei e ke pala ai. Po e ilo fo le tala le lei and still e ke maka whiwhi. E alai ona le tupule mea lea wa lea kako kwhai kau tala o tangata matua i toa manu o le tala le lei. Ele ia whaina ia i lātou, lo lātou ola. Ngā malama lama le sau noanga Yesu o le fia mulimuli mai a te au. Amolo na sa taulo i le mulimuli mai ai. And before that, he says something. Ele fia kaka lea. Deny yourself. No way you can follow Jesus without denying yourself. Denying yourself, in other words, stop being your own Lord. Ko le fai oe mau lava ali e ke leo koe pule ia te oe u whatauina i tātou i le tau me lava me karesu whawhiti oe ia te oe lava ama o sa kalo ngai mulmuli mai ela ia lea o le whaivare ngā o le o langa na o le wala wina le nā o le ekalesia a le tua o le totoa mo le mau o le tala le lei e le whawhewheina se tasi o i lātou nei whai mai ona tutu atu ai lea i luma o le fono. E kusa ai ma le whaitau atu ai whai mai. They stood them. Who stood them? O le fongo lea, they brought these apostles and put in front of them. O le whainga ia whape ngā o ngā whawhiwhewe, ngā whamatata uai, ma whawhitia lo latu whatutuanga. Ai o le ngā whawhiwhewe, e le I whewe ai tangata o le tu. Tana noa tama tani malo si lenga whai. O wa aile ko kele o ka malo loa, o tama ma talii o whanau ale kalesia. Ma ngaia, o whawhulai, ma nele ingoa tama tani malo si. Au wa aile ko ele ko kele o ngai ali o nai uso ya ke uso le napo, o le menge lenga sao o mawhau. Whawhewhea ai ho o kai au, I even say that I la ngona sunga, whawhea ai ho o kai au, ai sau se polo inga le malo, au koe kaukala se sia Yesu. Au le toe whaasoa te sia Yesu. Au nei toe whaia ni lotu. Will you still be a tamatane malos? Will you still be a Christian? E ke malosi lava, e te tu maupe lava le whatutuanga. Wa whea pe a oso mangai kongu I le amir ki Apollo, ku whangai kako ulu kako marava. Pe maua whainga oe le awala, whasi lima oe, a le whaftia Yesu o le a kui o ngai fi. O lea sautari, o ia te oe le malo si anga, e te mawhai ai, ona e tu maulo whatutuanga. O le whako hiskako, e malo lava le tō tele. Malo lava ile tato iai whatasi uma. Nga kei loa le mea ngai maua inga oe, le me te alu ai. E le mangu Yesu au kala, e le mangu a whawhine o le atua au ke unga. E se e ele wa aia ka malo le laulangi, I lo ofu vangale e laku I kau I au oe le fine o le tua le anga le o langa molimau le matua malama I le tute a whawhaingo fia kusa e male mata upule e pala ai le tala lei mata fefe a koe whaalakalaka kiri mai e te mai a Yesu and that's why you're like that. O tau whainga maua lunga la wale ia Israelu. Ma wha mo e wha whewhera ulia. But they stood them before the council. The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be saved. Let me tell you this much, church. E la makia o iso se mea la vea I whafo atu o Yesu. Mea ngai whaikau kusa Paulo e apia whaafia le phrase lea. Do you remember the two words? In Christ, in the Lord, in Him, through Him, in Christ, through Christ, of Christ. I say, leanga, spiritually speaking, that's where we are. If you come look for me in this life, you'll find me in 275 Despora Road, St. Mary's.
But if you look for me spiritually, you'll find me where? You'll find me in Christ. And guess what? We're not upon Christ or around Christ. We are not besides Christ or underneath Christ. We are in Christ, and we are stay there, we are safer there, we are blessed there. Mai ole fefe I tangata e tupu ai le mai lei, a o le fatuatua ia Yehova e faa mamaluina o ia, e malu puipuia o ia. O a mai no langa fefe tangata. O a mai lo langa loto tele ile ali. And it is fascinating that the Sanhedrin did not question, did not interrogate these people about the miraculous escape that they had in prison. Afa waulo fai kala lea fai mai nga matua I malu pui pui alele ele ngata na yai fita fai ko fai pui pui anga man nga loka lele fai ko. Ai tuli a telefono lea ia tangata e au mai apostolo se fa masino e aku o lai yai fita lai loka le fai pui pui ai kakala ku ele ai manisi o yai. Ai saulu li poki vai mai le o li ngā koksu ele ngā loka la unga I le manumalu fai tauina fai po luas fulma le valu. Beautiful story. Fai mai ua whapea mai pena matou le matua fai atu ia te outou ia so ia le toe o le naingo. Asa me ufar kala lea, lea nga fa sa mo mua, mea nga ufar pui pui ai fai kaur kala e lunga, fa me utu ma lea ngelu, o fa sa, wa mai ai la toi fafo, ma le tala fa pea, o le malu ea, fola ai le tala le lei. Le winga ngal tala, e le ma vao ia, e le ai se malo si anga, e me fai ona ta o fia, le o langa ta lai, o le tangata o le tua. Ai sili ai, le o ni tangata pala ai. E leo ni tangata fefefe. O le ata la vale na o le laulangi. Ea, le fai la uli ia le fono lea. Can you see the miracle there? They don't want to talk about the miraculous things done by God. O tangata, think of this, o le osi taulanga. E leo se osi taulanga kaunge ai, o le osi taulanga sili. O le tai o le tapua inga wha iutaia, o le tai o le malo o tangata o tangata o le tua, o langa me fai, o le osi kaulanga, o le fisiri, o whea lai osi ngai ai alako kaulanga. Asia, o le sei, a vali wha le kala paulo le whai mai, iwa mai, o tātou tama, la vea lau aposkolo, la vea ma la uskalo, sili ma la ulia, magapon, o le atua ne tapua o tātou tama, o fisiri, o le kua ngā leo kumana uli o Paulo malatou, ai se ai ke e ngai. Leo atum Peteru malawa apostolo, ai se ai te e ngai. Pardon me, ele iai Paulo I le au ke mi, ele pikia Paulo. Ele au le ia Pekeru malako. Ai se ai. 5:9-10. Listen to this. Famai. 5:9-10, as ona fai atu leo Peteru ia te ia, se ale mea ua ulua loto ngatasi ai, e tofo I le anganga o le li. It's John 5:9-10. Le kala le kamalo le ngamai o Petesa. Au aku tangata whapea lava, le au first o malato, ai se a, misi a kone va venga manga ia karango ai ma vivi ia le tua. Fa pengal mele kupui o le uli nga lokam fa pui malu pui le ale va ai atu o ko la unga o malu mai maule va venga le patia. Mai maula va no tali tonu ai le tua esa ese le famo mo la sa ili ese le me la tuli. Ale me ta u ma le ngai o le ai o se muta. Le ai se lui tau o lava mama losi e tau fia le ka apel tala le.
Le ai masesi i le yone nga 5:10 le ai masesi sei fape aku kako mai se tatou faafetai le vavenga o tupu ka maloa ko su valu ka sanga o mai o le neo sa vale le masesi sei afe ane se manatu fape o le oli e mana o tatou ta ofila la tala inga na fale pui ana tatala ele atua te mo tangata lolangi te mo tangata mapo tapu inga po ava venga po ame kupu ele talitonu lava ele ke lava pa mai se longa sa Yesu you know what even pe fa pe ya Yesu ya so ngai ele ka kongu lava tangata fa pena pero fact na fa pe ya Yesu ya so ngai fa pe o nga ya so la fa pe ngai foi o ko fa sa ka lo foi ko ya ka ngaka lava ya Yesu asia gospel is not their thing. O le tala le lei, lango le kala le lei, e pei o se mala malama e faa ali ai le leanga o le o lango tatu o le pungsa. O le gospel, o le fua, e fua ai o tatu fale tu, ka koke i loa i mea piko sili o le fitau i o tatu o langa. E aona aves. Misi a koa. A celebration at tauna iai, o nei ese le mea la tuli matanga. So ka malo lo. Meraudia o e loa o sa paki ngā wā moelo moinga. Lei na sili. Fa whenga e mwhai ngā moro moinga. Fa whenga e malolo. Oinga e malolo. Misi a toa la waranga mea. Asia, mapo tapua inga. Mapo tapua inga ele eise room. Ele eise avano o le tala lei. Nistaimi. O le mapo tapua inga e tau waso ai tātou ua le mawhai e ona wa ai wa venga o le tua. Nistemi o tū maanga masani e tapu nia la tātou wa ai e alai onga le o tātou le o langa whawhitai i le tua. O isi kemi o lo wa ai fua i o tua o i o lo whamasingo e tapu nia ai o fonga mai lo sisila atu ma e matawina le matanga o fi o mea o whaia e le tua i lo o langa. Malana e kalesia, ma e te alofa ia. O le totoa na alai o na leu stai le pulenga. You know Romans 13, ai kara whapea, ia submit, ia ngā wai i pule umalava wa pule umalava mai le tua. Ma ngai a yes fa popo nga, ustai pule umalava, se i vanga nā lava, ua whaile angsala. Se vanga na lava u fatonu e le mele tu sai o le mea lava ngaka I mea I o tupu I o le afa mai I want to tau tala le nai ngoa a e mata wina se mai not one time le chapter le o ka o era ulia le suafo Yesu ve mai o le toto le nata ngata ma le ngoa le nata ngata ai sea e fefe I le ngoa mau ai le ola ma kara Peter e le se si ngoa e mau ai le ola wana o le suafa o Yesu. That very name, le suafa lava le na, le ai masita ua, le o le iei. O le koanga o tangata nei, whapenao na le usita ie. You know, whatunuini tātou te ngā wai o tātou te itai mapule. Ai ai le pūlenga ma le whatununga sau, e le manu Yesu, e le namu tuspa ia. Kia, e sili atu lo sta ile tua per kala la uri e fai. Mai. Fai upu nga lua valu mai. O fa pe mai pe na mato le matua fai atu e ai te auto ia so ia le toe o le nai ngoa. We gave you strict orders. And notice the number there. Greek scholars. Notice the numbers. Mai. We gave you strict orders, not one order, many orders, and not one time, many times. If I paraphrase that, sorry, ele fa kasi le fa luang fa ko le total noa, ko le ta la yo le o suafa nga o le ngole nga Yesu. A le ngai fai lava. Pa mai, o matua fai atu e te auto Yesu ia le toia o le nai ngoa. The very next word is interesting for me. Fa'auta foi. Remember I told you about this word? Wa oto fa'atumu Yerusalema I la auto mata upu.
You have filled Jerusalem with your teaching and intend to bring that man's blood upon us. Ele mafais kanga kapala ai, ele mafais kanga kapaye, ele mafais kanga kaungaka, ele mafais kanga ele fia male ilo le fia pa yale atua, o nga fai le mele, olea fa tumu Jerusalem ila auto wa onga. Olea le umi karunga e loa yam ka sisili ale tu. Le umi karunga e loa doctrines, foundational truths of the word of God. Olea le umi. Olea for ke leo lo sila fia. And this is the question you need to answer. Wa fia ngi kulimangu wa e talanoa ai in our doctrines. Wa fia ngi kulimangu e fa soa ai ina o onga. Wa fia ni tangata wa e talanoa. If I ask you this question, how many people you witness? How many people you talk to about Christ and his salvation this week? Fia kanga kanga e talanoa le lei ma le matango fia o kerisu. Fear. Don't tell me. You know how many negatives you have. Straight away. Lale umi karunga e lo Yesu. Lale umi karunga e va ai ma e fa alongo ma e matau ma e lo ma e malamalama. Me nganga le mfaira udi nga uska el pulenga. Le fono, council. Le fongo mawalunga le, le fongo piko malosi le, o le pule ya le kai mira, afe mai ele I mafai le pule le, o na tawfia e kala inga le udi, e o le loto titele, o le koa nga nga ye le koa kamaya. And yet you have filled Jerusalem with your teaching. Your teaching is really God's teaching. Our subject is Christ. Our gospel is Christ. The good news of the gospel of salvation. They simply did not have eyes to see or ears to hear it and be saved. Ele ifia whaalongo, ele ifia tu atu seva noa se I whaalongo I tala lei na tu ina atu lau apostolo. O tala leile na o mai whanau le tua, na o mai na ia tala ina. That gospel that you heard was given to preach, was given to be spread, was given to give to the world. Lesi mema na ia matawina I o le loto ngā tasitasi o tangata o le tua. E ali I le whai upu e luas fulmalaiva. Mai, o Natali atu leo Peteru. Luke did not say, but Peter and some of the apostles, or Peter and not the apostles. No, Luke says, but Peter, and what's the next one? And the apostles answered. Ele nga Peteru nga kali. Nga kali Peteru atoa male au apostolo. Mai, whaipunga 29 mai. O Natalia tu leo Peteru male au apostolo ua whape atu. E tusa o nasili o lo mato ana I le atua e lo mato ana I tangata. We must obey God rather than man. Can you say such thing? E mawhai e oe o na whai le tala lea I luma o le palmia o Australia po Samoa po Gisila. Pea o le te me sau o le ora know Jesus or die. E mawhai e oe o na whai le tau tinonga lea. We must obey God rather than man. Ke lois kaimi. O whaisingu ngu o kako. O le kaimi o kakau o ngā kako kari aku. O le upunga I ngā whai mai. Whai mai. Ma le au apostolo ua whaape atu. Tele tātou I loa, learn. Ai le ai se whaape atu. Le ai se answered. But Peter and the apostles answered. O kele sa o laulangi,
ai le ai se tātou tari atu. Ia I loa le au langi po ai tātou. Ia I loa po ai tātou e ustai ai. Po tātou te ustai ai lako, pe kau ke uskai I le tua. Te lo teimi o confuse le au langi po ai tonua, le tātou te ustai ai. Ai se a, tu sa me fai le au langi, ma me fai le lotu. Tu sa ia skai le au langi, ma skai le tangata o ta ua o tangata o le tua. Ai mana ia mena ta ua nā whai mai. O le atua o tātou ta mā, wana toe whaatu mai a Yesu. Le na whasio tia o tau, I lo o tau whaatau tau I le la au. Siwa ai le kō ka mai. O le tau sawa ina, a whai mai, o tau nā na whasio tia a Yesu. One of the things, o le si kūra o kala le lei, e le o launga ina le lotu I aso nei. Ngau le launga lava, God loves you unconditionally. God loves you. God always have mercy on you. Ai le o ta ua le si tū le. Mea ngā o tele ai Christian plastic. I le o langi le tātou te ola. Peter clearly thinks that even repentance was given by God. You'll find that in verse 31 for me. O ia ua ave na e le tua I lona a ao tau matau o le alii I le male whaola. Na te avatua ia Israelu le sala mō male wha mangaloina o ang sala. No, even repentance was given. That's why you repent of your sin. God gave us the repentance and the forgiveness of sins. Pe o whea tu temi o whano, pe mai Paulo o lea tua o tātou tamā. O ia Peteru o lea tua o tātou tamā. O ingo lea kua o ka mā leo staulanga ma lau Sanhedrin sa Sadducees here, o lea tua whai lau apostolo al fasili. Ai se a mea kein sa I si vaenga I false religion. Se le tapo inga. O le tua lava le tasi, na le whenga inga tuai, lea na whaatu ia Yesu I le whenga inga fō. Tasi vaenga, e aon tātou manatua, nanga I atu le whai unga tātou tala I le netaia, o le wha maoni I le tala inga, e le asa manipuapuanga. And that's when I will skip to verse 40. Eli whaita wina tātou le netaia. Mai, ua usustai lātou ia te ia, ua ami foi le au apostolo, ua sasa ia te I lātou mawhai atu, ia so ia le tautala I le ingoa Yesu, ona tu ina atu le ia te I lātou e o. E le suia laval tā ofi, o fili o le tala lei. You know, o le fili o le tala lei, will always a fili o le tala lei. E le mawhai lava ona suia, o le kala le whaitawina I, o le kamaloa ingoa kamili elu, le nga whautua ina le whono lea, ko whai keke le mea whaitangata nei. Ko whai keke mea whaitangata, a wha apeo le whina ngalo leo lea tua, e leo ngaka ngako keke ai, a o lea tua. A whango whango whai upe fast food, whamai lola ia lea, ua usustai la to ia te ia, o le ia te ia nga, I refer ia kamali elu. A lewe mai, ua usustai la to ia te ia, a nga whai la vale mea la nga o e whamai, ua ami foi lau apostolo, ua sasa ia te ila atou mawhai atu. Ele ngaka nga la lava nga o sa waina, a la lava wha wau le vau ia, o na tautstala atu I le ngō Yesu. Fe pea nga o tātou. O ngai kasi le kā ale au staulanga, a kūra leu. O tu ia rea teri o le tua. I sometimes si ke mika ke maa pea o ngi whaikau me whapea. E whiwe omi la lo le tu e le sei tu samatau langa o samatau e hambo tangata. O le tu leanga. O le si me matawina I e a ona oli pe asa waina oe ona o tala le lei. And that's a conclusion for us. Hau pui whātasi ve mai,
ona ole o ila tō na iluma o le fono wa oli na ua ta'u au ngā ina ila tō ia whaale ngā ina ona o lona suafa. Considered worthy ta'u au ngā ina o se sikepu matango fie. Na vai karan bon Marcus pa ia o sa wanga na tili tupu ai le kalesia. Ale aila ni sa wanga tu sa mal formula le ele ai se crow o le kalesia. No inga koe fa upu se si upu ku sa mal context of today a ka fa le kalesia ele ai se tupu o le kalesia. A inactive le lotu ele ai se tupu. O inga ke lo ai po faisa o mea pele ai. What are you doing with your salvation? If you know the gospel, what are you doing with your knowledge of the gospel? If you are saved, what are you doing with your being saved? If you are indwelt with the Holy Spirit, what are you doing with the filling of the Holy Spirit? A cheap Christianity which offends nobody and requires no sacrifice, which costs nothing and is worth nothing. O le langa keu siango whape ngā o ngā le lu i tau i nā i se tasi, e le mana o mia ai se osi ngā taulanga, e le ai so ngā kaui, e le se kau, e le ai so na winga. Ele ai sona mamafa. Ele wi ngā. Pero nganga masane ele pe se pil. Aja. Ele kai se filio talale. Ele ingosi ai o ela monma. We're supposed to be hated by the world. We don't go and do things or look for reasons for the world to hate us. It's just faithfully living our Christian lives and the world will hate you. That's why the world love you, because you're not living as you ought to live. May God bless your soul. Whamanuia tua e lo finangalo, e tusai mana fionga o mana vaina, o leo langa tā lai, e sawa ina. Gracious God, our Father, we thank you for reminding us. We thank you for your Bible, making it always available for us to read, to learn, and to study. For it contains words of life that change our lives. For it contains the word that has the power to renew us. Give us new birth, O Father, with your word. Peona e whaia I le lalolangi. Mātou talo whaia I mātou o lau e kālesia mā la va o lau upu. Au maia le lotu tele. Au maia le toa. Au maia le alofa I o mātou loto. Mātou te moli maua tuailo mātou ali. Ia awane ia I mātou le mā, awane ia I mātou le pala ai, awane ia I mātou le whaapalapala ma le whaapaihe, a ia mātou loto atu, ma whaia le tau tinonga whaapeo na whaia o auna apostolo, e sili ia I mātou le ustai ia te oiova, nai lo le tangata. Ta māt talo ia whaia pea le nei a inga lotu, o ni tamiti a onga o aua fionga pa ia. Whai pea I mātou ma taunu unga o aua fionga fola fola, I lea vaiaso ma lea vaiaso. Ta mao le fatu a tutoina, whai ma wha manatu, ma vaila aua ngai lo mātou wola, mātou te mana tu ai lo mātou lea vala awina. Ta talo fo ia te oe ta mā, ia lofa wha ma ngalo lo mātou wola mata fefefe. Lo mātou le ola mori ma watu, ma le ta lai lo alofa ma lo le lei. Ta mā I mātou wha upenga ina, I mātou e lau o fio. A wale nei feiva o le moli mawatu. Mātou manatua nisi o le mātou nei a inga wa le mawhai ono mātou mafuta tuna atu whapetoa I o luma ia le a inga o Viliamu ma te wila a meise o le afine o maua tino mai ia ila whaamalo longa lo mātou li. Manatua fo ia fotino ma lei le nei lava vaenga le aso ia ilo wanga le lei. Nisi o mātou a inga o mātou le mafuta. O le lava lona mafuanga, ben manati le li, ia I lau whaamalo longa lo mātou o tua. Tau na manga o le nei aso ma le mafutanga au tangata, ia I loa le langi, o oe mātou te muli muli ai, o oe mātou te whata ita ai ai, o oe mātou te au auna ai ai.
Ia oe whaavavau lava ono Iesu. Amen. Solo mai maunga Uruina E auma Utetele Le mamalo Le sami Otele fefe tautai Oelo atua Le pule ilea Le sami le fanua Pele funa mai le vine Le mati le olive Faumatia Le la fuma moi le fanua Tumbaulo fia ia Oe ele mafai Ona suia lona ia oe o te malosi Galue pea Tatalo Fina upea Ua paulo lotoia O elo atua O lo mana O te mawhai